indeni ke sisaphindela la lezo Sabonakala. Mahubo Jacob 4:8. Ivideo ngiyi-13 ya Friday ivele yadeletheka ngoba nakho ngithi ivideo ya Friday ivele yadeletheka ngoba nakho yona ibaluleke kakhulu. Sisondelani kuNkulunkulu khona eyakusondela kimina ekaJakobe 4:8. Ngisondeze kuwe Nkosi khona ngibethelwe kanye nawe njalo iculo lami njengomthandazo wami lithi ngisondeze kuwe Nkosi noma nginguhambi ngiphumule ngisebumnyameni lishonile nasebuthongweni nasekuhambeni ngithi ngisondeze kuwe Nkosi mangikhanyiselwe ngingakhutshwa endleleni eya ezulwini ngidonse ngothando nangamazwi akho ngithi ngisondeze kuwe Nkosi. shuthi sizobuyela khona kuJakobe 4:8. Shuthi uNkulunkulu uthande ukuthi siliqondisise silizwe lelizwe ukuthi uJakobe uxwayisa ngokulwa nangokuzindla nangokuhleba lengaphansi lokhuzana kwalawo mazwi lawo. Sondelani kuNkulunkulu khona eyakusondela kinina. Verse 8 lithi sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kinina. Hlanzani izandla nina zoni nihlambulule izinhliziyo nina banhliziyo mbili. Eqaleni verse 17 ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane khona uyakunibalekela. Lapho liqala khona lelo kuzana Letheni ma? lithi ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane khona uyakunibalekela. Okay. Okusho ukuthi sithi sithobele uNkulunkulu ngakho konke ukwenza kwethu kumele sithobele uNkulunkulu. Amayodwa kumele sisabe uNkulunkulu ngakho konke ukwenza kwethu. Ngokwenza kwethu kanjalo simelana noSathane. Ngakho ke uSathane uzawubaleka uma sithobela uNkulunkulu ngoba noma ezakaziphi izindlela asithole ukuthi sithembe indlela kaNkulunkulu ayikho indlela yakhe esiyithathayo njengoba uJesu naye kwathi uma esevela ekuzileni 40 days elambile uSathane weza ngamacebo akhe wonke ukuthi amdukise. Kepha ngoba uJesu Kristu wayethobele uNkulunkulu nezindlela zikaNkulunkulu zonke yingakho zakhona ukuthi Sathane kulotshwe ukuthi ungayilini inkosi uNkulunkulu wakho. Wathi suka kimi Sathane. Wabona uSathane ukuthi nje ngempela uyamhlula lo muntu ngoba the more sikhuluma naye silubeka izaba the more lokasithola ukuthi asingene ngendlela zonke uSathane ngoba umuntu omubi. Lisondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kinina. Hlanzani izandla nina zoni nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Uthi uNkulunkulu sisondele kuye ngoba naye uma sisondela kuye uzosondela kithi njengoba uJesu Kristu asho ogcina imiyalo kaBaba nezimiso zakhe mina noBaba sizokuza sihlale naye njengoba lithi uzasondela kithi. uNkulunkulu masisondela kuye singabalekelani naye funa ngaso sonke isikhathi sisondele sibe sebusweni bakhe ngaso sonke isikhathi sihlale naye njengabantu ngedibothe imbawula
njengoba lali hitha ilokhuzana sisondele kuye ukuthi sizokufuthumala kwale hitha lelo. So uNkulunkulu uma sisondela ihitha iyasifuthumeza ngoba sisondela kuye, noNkulunkulu njalo uma sisondela kuye naye usondela kithi. Sihlanze izandla, hlanzani izandla nina zoni nihlambulule izinhliziyo zenu. Sihlanze izandla zethu, sihlambulule izinhliziyo mbili zethu, ngoba izandla zihlala zingcolile, zihlala zithinta yonke into. Noma uthi uzigadile ukuthi zingathinti, kodwa uthola sowuthintile into, kodwa ngoba izandla zifanele ukwenza wonke umsebenzi nasemzimbeni womuntu, ufanele ukuthi ithinte yonke indawo. Sithi uma sesiqedile sizigeze, sihlambulule izandla zethu, izinhliziyo nina sihlambulule nezinhliziyo zethu thina, singabi bonhliziyo mbili. Uma sesihlambulule izandla sihlambulule nenhliziyo. Inhliziyo mbili ukuthi wenza lokhu ube ucabanga lokhu okubi, inhliziyo mbili leyo. Uthi wenza lokhu kaNkulunkulu ube wenza lokhu, nenhliziyo ikuvukela ngobubi, ikubalisela ikutshele ngobubi, inhliziyo mbili leyo. Yibani lusizi, nidabuke, nikhale, ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka, nokujabula kube ngokujabha. Sibe lusizi, sidabuke, sikhale, ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka. Ngoba uma silusizi uyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu, uyakwazi ukusondela kuNkulunkulu ngoba usenhluphekweni, usosizini. Uthi usizi lethu silile, sidabuke, sikhale, nokuhleka kwethu makuphenduke ukudabuka, nokujabula kube ngokujabha. Nokuhleka kwethu kube ukudabuka, lapho abantu bezwa khona ukuthi kuyahlekwa la kaka, kodwa ngalela uma sesidabukile abakuboni, akuzwakali ukuhleka, kuzwakala nje usizi lodwa nokudabuka. Nokujabula kwethu kuphenduke ukujabha, nothi uyasibona sithole sijabhile nasebusweni bethu. Ngoba kuyini? Ngoba sizithoba phambi kaNkulunkulu, sinikela zonke izinto kuye. Uthela ukuthi zithobeni ebusweni beNkosi khona iyakuniphakamisa. Uthi uNkulunkulu sizithobe ebusweni bakhe, yena uzakusiphakamisa. Manje abantu bathanda ukuphakanyiswa abantu, abathanda ukuphakanyiswa inkosi. Uma uphakanyiswa inkosi akubonakali, kuza kamuva lokya, kuza kumbuleleleka kwababonayo ukuthi lo muntu lona unoNkulunkulu. Kepha iziqhwanqhwangu azikwenzi lo. Zithubeni ebusweni beNkosi khona iyakuniphakamisa. Iziqhwanqhwangu zithanda ukuziphakamisa, zizitshele, zenze yonke into ungazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nazo zodwa, kanti uNkulunkulu ukhulumela na wonke umuntu. Uma wenza le direction lena ayishoyo, uNkulunkulu uba kanye nawe. Ithini ilizwi, sizithobe phambi kaNkulunkulu, sisondele phambi kaNkulunkulu. Amen. Amen. Number 3. Mangikhanyisele Ngingakhutshwa endleleni eya ezulwini, ngidonse ngothando nangamazwi akho, ngithi ngisondeze kuwe Nkosi.